Halo prolog ti sai sian pan ngopinian sobat sekening YouTube channel ti minta tungin nes ngam begini ko wigi jing YouTube kena haba kani ke brio ko kwa banyo kuan klem de yok pa klem de lok ma kumut ti kana gurkom kani ke brio ko kwa ban chu le ya ka IVF kita ko bomut ban chu shim ya ki spam jong unu shenrang bat banin jakaka hakano ko dur bat ka e kedaw ba pelong ya ka ban longkom ni tungin nes ngam te haba sedang jong yi tukanangi i gini ka way ka lead female actress ka badai ka yen bat kala dom bhaya boyfriend jong ka namar balai ka lap ba uchiting bat kinong tre jong ka hi kani ka yen ka dai ka CEO jong ka insurance company ka ba he ba bat kala dom bhaya boyfriend jong ka namar ba uchit bat kanong tre jong ka hi te kini ka por hi ka lap ya ka love letter ka badai ka rong ya lu bat nadu kene kapur kayen ka isi bhai ki yellow color bat kala paru hi ban wenglut ye kita ki badai ki yellow color na company jongka bat komta ki nong trader hi kilaya weng bat khai ye kita gi yellow color namar belai ke yen kala dom bha bat la dan rusa we pat unong trade jong kata company u ai rong snu da ka rong yellow ba kene kapur hi ta we no trade par ulas red sendan da black spray ya snu jong te hakoi geling pat ngi i pat ye ulit mel aktor ba kerteng uben bat uben u haban trish tom ha namar ba udon kampisa knang ban le surgery ya ukun jong un men jong u namar ba un men jong u ben ulayam te hadien keningi i biang pat ya gayen haba gayen kala lej urwet cha company jong ka namar ba kadon ya conference meeting bat ha conference meeting ro hi kibun ba ki nok tre jong ka Bangi irihi bagayen kasle kemen habar bat nre kamensim jong kapat kasngosi te kumta kamla benle kata kecing sngosi jong ka bat kawe geling ban ngi irihi ya ka perlok jong ka bakadang le video call kane kerteng gede ke Sophie ke basa hapo friend te ke Sophie kala ong ruhi ya gayen bagade banyatho no namar belai kerta jong ka kamapshu te ka yen rehi ka ikmen bhaya ka Sophie ka perlok jongka namar bukala don la ka family jongka bat ka yen kala ong rehi ba kam kwa banyo olok te kanu kodur bakan tho namar baka kwa wet banyo tangyo kun kada ko ba penlong ya ka gumni ka dai namar ba boyfriend jongka ulachi ka te kam shani issue yenu ru te ka yen pat ka don me da ka jingmut ban chule da ka IVF knang ba kan yo ya ukur klem kapa bat habale kini pat don kam ya ka spam jong nu shenrang bat kala ong ruhi ya ka assistant bakan plan da ka we ka plan knang bakan yo ya utau shenrang ubabiang ba bat ban sim ya ka spam jong u ban sa anjak ka kumtahi ka assistant ru kala plan da ka we ka interview ban long kum u personal secretary jong ka yen Baka ni kapur kayan kamton labuan bagi ba interview hendrai kamdon re unu brio uban ibiang na benta jangka te kumta habakut hite kalakan tai ya kita kisin rang baro kibawan interview te kumta kawai pat kapangi iya uben namar blai iya ka poster jong kayen baka pus baka don kam ya personal secretary baka ni kapur hiula iya kapisa baka he ba ka bai siu bat ukwaro hi ban pendap ya ka surgery jong pun jong on men tekumta ula lecha ka company jong ka ha company pan ngi i ya ka we ka nong tre jong ka yen ba kala dom ba na mar bale kala sha fire na company bar kene ka por hi kene ka nong tre kala sim da katari bar kala mud ban dung ya ka yen hendrei lawan pat uben ha kene ka por bat ula ya daya kayen ba kani kepur kayen kala impress ba ya uben tekat ba kata kanong tray kedang mud ban mic ya kayen hendrei uben par ula pensat seni setai ya kayen ban kala light na kacing ma te kala kli balai ba phile kumni te kani kanong tray pat kala batai ba kumno kanyan le ka kamru ngaladu ulok jongar la i nga da e kanyan psai ki kun jonga te kayen kelatung hamen siam ngak baka ong lada phim mut ban pen man saya nga te kadang lai ban ma pandrei ba phimut ban pen man sao te kanom la ma psu ba lada phimyo ya kanu no kam te sawan mi pat chako face hagani kapur kanok tre klo siam jai ya kejing pha jong kayen bat hadien kejing ja
kumni te kayen kala kali ba pidai manu piwan la yu sya company jonga te uben lai thu ba la iya ka we ka posta ba pidon kam ya personal secretary jong pi te kumta kayen ru kala ang ha oi Shu kala ang ru ba pidon kam ban test bat ban le interview knang ba pin pas ya gane ka personal secretary jong ka te kumta kin ni kinong tre jong kayen kila kali lai project ya uben bat ujube ben ru ujuba be bat lakli ru hi ba pijule jim ne emat uben ru ang ha bat kani kapur ke stan klai thu ba uben ubyang ha na banta jong kayen bat kani kapur kila sign ru ya kontrak hakaba uben untrai kum secretary jong kayen te kumta uben la dai ben lek tre no hakasngi babut te anda hakasngi babut uben la poi ben chao ya kayen mane kapur la nervous ha bat la mut ban pen plie ke jingkhang re ke jingkhang jong gali ru ga lok namar ba uklet ban plie lok ya ka jingkhang te kumta kayen ro hi ka siang bet bat kala ong hadien ba la da ka ja biang sai sien kumni te kanoma siu te kani kapur ba yos ngo ba kayen ka ong kumta uben la pusep ha bat on la poi office de la spray kata ka dawai ka baju spray ka assistant jong kayen habarung po ka lift te kani kapur uben la kum spray sibun palan bat kile seri leki ka kani ka lift bat kala tom baru hi ya uben kumta hi kayen kala lai no wood chapo office jong ka on la poi office te kala sim ka we kan si bat kala ya jan jong uben la sap tiang ha ndre ka kapat ya utlai uba tam jong ka kolor sap ti jong tini kapur uben la sap tiang bhaya kayen bat ke jingle jong kayen kalau ong hi ba piriam be da ka babet bat da ka ba wat chupe gini batam ye ha ba pitre nga te uben ong ha oi tu te we ges ngi pan ngi ya ka badi jong kayen kani kapur bat uben ru lawara ya ukik sha kani ka party bat ula pen me ding hambe beti hindre ula kumgi urban la me ding kai ukik ba kani kapur kani ka party gela long ka ba flop namar ke jingdon jong uben de ha ka we ges ngi pat ka yen ka don kam ya ka important meeting jong ka bat uklang jong ka tene kapur ka blok ba bat ka he ba ka blok te kayen galaong ba dalong kumnu ru pidei ban penpoi be hakapur ka ba biang bannya kendu bat utau klanjong ka te bapli uben ula persiang bun tibun kilat ndrei umla pati ula phawra daga we ka bike ke belong ul model ha ba kene kapur ula pen pong helmet ya kayen bar ula pa syong daga bajung baling ba ga jingdon jong ka bajung bar ula poi ru hi hakapur ka ba biang ban ya kendu baru tau klain te anda yen galai kendu baru tau klain ndre klain pat ula itnat ya kerkom long jongka namar belai kam long show off bagawan daga bait te kumta kalashu ula shu sign bet direct bet ya kontrak kabanya tre kambat kayen ene kapur kayen kalalong impress issue ya uben bat ya kejinglong jong uben bat kabalong sisur sidur ha te kumta prolog hawe keling pan ngi ya ka assistant jong kayen akani kapur ka assistant kala pha bantes ya ki spam jong uben pakani kapur uben la kali ba balai ban don kam bandates ya ki spam jong regini ka assistant pat kala ong baga dei gerul jong company te kumta uben ru knang ba unyo tagi spam uhapan pedak film buat ma kumnon la ban pen mi tagi spam te uhapan pedak film buat pang bat ban yo tagi spam Tia office part ulak li direct baik ya kayen. Babelay ban hap ban dates ya kispem jong Kayen ru hakani kapur kalai tu hok ba kam kwa delay ru ban ya tho song kurim. Ba kani kapur uben lasmu thu ba kani gabreu ko kwa ban yo tang yo khun. Bar kalai tu hok ru hi kayen ba ka kwa ban le ya ka IVF bat kan chulong bai tang gabreu ko ba armet bat ban yo bai tang ya khun. Kalai tu shuru babalai ka penlong ye ukum personal secretary jongka namar ba ke biang bha ekur komlong ke jong ba ke jingnang ke jing start ke jong te uben ka ni ko porula mana barula ong ruhi ba ladam dan jingbet na phenom la ban yu se ki spam jong te ke yen ruhi kala ong balada psha ban yu se ki spam jong pi te kan a ya ka tulop ka ba khandai lak sisnem te uben ula menjur namar balai udon kambha ya kapisa namar ban yo ban le surgery ya kun jong men jong
Te kan ne galing pat ngi iba kan ne ka asistan jong yen klaura ya kawe ka kot bon san namar ba blei kan ne ka kot la don tagi an gi kanun ba kumno uben udai ben riam kumno udai ben ba bendi bat kumno udai ben le bat uben ruhi ulasan la ka san ya kata ka kontrak la ni kata ka agreement te hadien kan ne jingja bro bat uben ulalej ben ya kendu ya ka samla ka jong u bat kasamla ka jong u kala dom bahaya uben namar bele ulong ubri ba subun kambek bat halaga duk bat na kata kada kala ya light no bat kala break up no bat uben tika asistan ru kala I ya kani jingja bat akwe geling pan ngi iru hi ba uben ulale chaka dukan di namar baros ngulung a bat jinjar ya ka jingpan ya like kasamla jong u magani kapor kayen kala poi berlapan ma bina kayen ceka pakan keren kala spa baik banwara susu ya kakian tikum ta kilai di lang kani kapor amar kum tahi lawan pat saka asistan jong kayen bat ki doktor kani kapor ngi I kita ki doktor kila rayo ben bat ngi iru hi ba kila sim da way pat ban pelait lut no ya kiat kebedon hakamet jeng bakni kapor uben la su labe uang ma yen bangampa su ban nganom di su dalai lai ru piti perlok balai bagayen galek kumni kadai na benta jong ketu agreement gen namar kayen kamsya bandi kiat kat ba udang tre bat kayen hadin kene jing jabaro tengi iru hi bagayen galapun ya uben ban pawan si jongka te undau ben lapo hi yang jong kayen te ulai I kayen bat ulai tenat kadai bat kumtar hi unda ularung hapo kayeng jong kayen bat kayen ka klem ong I kumnu kelas pawan bai cakam ratia jongka te uben nak ni kapur ulai semut dur negatif thing namar umtip mo ka banja te kumta ula ready lupa ka nyela dia bat ula persiang ban push off hapo kajing tia jongka te unda yen kalawan kala keli pamele ayu kumtu te uben nak ni kapur lo ong te ngi hap long ong baredi haka first time le te ni kapur ke yen ga ong aklem pawan ne me sine ba mele ke nga pawan namar ba ubol ula fuse de na takada bang amlang ban fik te pihap ban fik ya ubol te ke ni kapur uben ula sagale bar ula pensina no tat ya uta ubol te on dala dep kita jing jabro bar kastep bebuat pan ngi iya UX jong kayen balawan pan map na kayen ya ketu gejing sheet jong ubat kanok tray jong kayen hi ini kapor uben ulai I gini arngut balai I ru hi UX jong kayen te kayen ru ulai I ba uben ula pete kelaya lamno ya UX jong ka spo I te ndala po hi yang UX jong ka ulapan map bala kro ya kayen hendre kayen kala ong pat ba kon kam kwa syu benak sedang ya ke ka balaja namar lada ka sedang ru kan long kecu hi tukum ta lakro anrei ke yen kam simla map yu ubat lamut ban tambor rei don bok pat ba ben lapoe kini kapur ba la brengem ruhi ya uni UX jong ke yen bat uni UX jong ke yen ruhi ulash pet yam rem no nakata ke jaka ini kapur ke yen kelas ngau kemen bahabat ke ngau ruhi ba lara don uben hajan jong ka kan long ke pesnganye ya ka te ko liang pan ngi I ba kayen bat kalai lam yo ben benlit pe ya ukpa jong kayen ani kapur uni ukpa jong kayen udon ya kajing pang ka ba bha ban sumar bat kayen kala ong ru bakadang don em kalat bat ban pawala ru hau doktor kenang bak un kan la ban sumar u tiu doktor ru hi lo ong baka bha tang ba unyai persiang hi banwa te shwa bagayen kan lekno te ukpa jong kayen ula pan bor na kayen ba nai lang no berkasi yang re kayen pat kam simla sya te uben kene kapur ula sngo bitar berloong ba kumno golong mensiam khor ba hadukan ne ba doyok pa jong la jong ru kanut be ban kentai te kayen kalong pat kane kam dai ka benta jong pi ba pin kren la ne batai sta dinga pi pile be tanya ga ka bedai kamram jong pi hi te onda kayen kelapo sebar bat kelaap ya uben hapo bar Hendrai lano ru uben simlawan bakani kapur kayen keladom bah bar kela leci bar kela iru hi ba uben ulayalam ya ukpa jong kayen si ani kapur ulak keren dai kentien kilo pendung be ngak ya kayen bat tip ya ka kebaja apedeng jong kayen bat ukpa jong ka
Bakani kapor hilo ong ya ban tre bat pi gini gibriu ke ba khor man siam hidukan ikan nete baban nai. Bat kum tahi uben ru la mino sendon na kayeng jong kayen. Te kumba pitip hi perlok bagayen gede gibriu ba start ha. Bakani kapor kelah poi ke mesij bagayen kelah ong ya uben ba uhab ban siu kendai lak tingka sya kayen namar balai ba ulap penpra lani ban break ya kata ka rule jong ka kontrak jong u bat ka ngani ko por uben lalai ban kendu biang bat kayen ane ko por gen uben usos ngutu ba balai kayen kam kwa ban yalam ya ukpa jong ka sieng bat kani ko por hi kayen klai thulut yiki ge baro ka balaja ha ko por bedang rit ha ka ba ukpa jong ka ujulong ubreu uba bun kenthei bat ulong ruhi ubriu ba phun kan thai be hakmat jong kemie jong ka bat hagawai kapur kalai thu ruhi ba kladon gejinya syo hapdeng kemie jong ka bat pa jong ka bakane kapur ruhi kemie jong ka ba pli kala syap de tang nakadaw ba syo ukpa bat wala kataru udang wan alam kan thai syu hayeng bat nadin jong kata kayen pat kamla sya bat kala lej no ban lej wa ting puli sya jengai na ukpa bat kayen kalai thu syu hi ba kila deb benya laj kata kejinga dei kun jinga dei kpa bat kila deb ruban sanya ka kontrak bat kalai thu ru ba dei tat hadu anda ukpa la yo ya kejingpang dei kata kapur ken bau sawan bat pan ma bat akane kapur pat kayen kam kwa syu yo kpa ba nuan sieng jengka bat ban yalam sieng ye u te ula kalap ba gen ba kelap penwa de kejing sumar bat kajaka ba ukpa unyo pensyong tikum tahi uben ru lapan mam no na kayen bat kayen ru kam sim labat nuat namar ketip hai kejing longjong uben ba ulong kumno bat kene kepor uben ulai thu ruhi syapang kejing long jing man jong u bat kejing jenjar jong u bat kayen ru kelakeli ba ka kejing jenjar jong pi bat uben uang ba udon kami ka pisa kenang ba unyo le surgery ya ukun jong men namar hun men jong u ulayam ya kene kapor kini berongut kiladon pedang kecil sosi bat kumta kila poye di bat kilai buat ruhi berongut bat ondalak kim step kayen kala kendit bahan namar belai kilai poye tia lang bat uben kene kapor kala keli beladon kejing baklai pedang joki hendrai uben uang bakam don duwe hukum kata tikum tahi ka pangruk la kala benglai iruhi ba uben la poi office bat ka assistant jong kayen kala ong yo uben ba phiap ban lek trip bat kayen chapo fran ba ka don ka we ka kam po fran tikum ta kini bro ngut la poi sa fran benglai iruhi ka tu ka perlok ka pakar tengga sufi ba ka sa fran te kini ka por ka sufi kala pen ong ya kayen ba uben te ude ubriu iba ibyang han benta kayen bat kini ka por kala ong ruhi ba pi te pi biang pa bandai tho bat uben ane kapor kayen kala kendit berkelaong kumno kata kala benlong namar balai maki gidon tangya kontrak patana kata bemut bagi sanya kontrak bagi nisya trilang berkelaong ru bakum kasate kanomla benlong dalilai kendiat perlokan pencai pi babalai gayen kawan support fran namar kawan fran ban yole ya ka IVF kenang bakan armet no te kumta ondala miet pat kini berongut kilai songkai bat kayen kalai thu bat kala kren ruhi ya uben ba kumno ken ondala yo kuan ngan ong nada ikun ikili sano ukpa bat we ukpa jong i ane kapor uben nolah kren kai kren thamulai ka bat ong ba suong no gumne ruhi ba ukpa jong pi tulayam na dudang rit te suang no rehi ba ula aksiden ba kata kala kali lene ba kano ruhi bat ulayap no te tang kata kelakut hendrai kayen hakni kapur kelar kie bat uben pat hapo usngusi ba kamsiam bat umpen ba pat ya kata kejing sngusi ya kayen te hadian bola dap ong kumta te uben lastang ban kerenjai bat kerenjam hagayen makani kapur ulayo thurihi ba udon uperlok akapur ba udang dei uskai flying bat umla banyarap bat ulayap sien hakmat jong u bat nadu kata kapur uben ulai no ya kata kam sky flying bat akane kapur hi uben ulas ngosi barlaong ba ngangan lej no sejing tia namar balai ngalasam tia
Te kini kapur kayen kelas tip ba yala de kala armet. Bakla dep banle ya ka IVF te kala penlong ya ka we ke parti ka bahe bah bat kabala penkemen ya kayen bat ya uben. Bakani kapur kia klet baki de tangki kontrak patra bat kle sngu iwe bat kani kapur kle syat lang rohi. Teh dian katu kini por kayen kala kedit bendrio berkam kwa su banesyat lengkar bat ben. Bat kat bakadang yang pat hangta kala i ya kejinglong jong uben ya kejinglong babha jong u. Bat kala mudur yu lati balada daisya ukpa jong ikun jong ka kanu kan long kebakmen. Bakane kapor ngis ngutu bakayen kala ya biye ya uben. Kelawan pat ke Sufi hajan jong kayen. Bakane kapor ke Sufi ketip ya ke keba kayen kamudur. Bat kala ong ruhi ba pideban plano ya kejing iye jong pi ha uben. Teh dian kata ke parti uben la lech sa kajaka tia jong kayen. Namar kisah la jong kayen. Ini kapur kayen kala mudur ba uben ulawan baik ban propose ya ka. Hendrai onda kala lech ban pej ke iman ba uben udon hapo ka kamera setja namar bulu atkan palat ni kapur te ulawan wa jing bam ni yang jong ka. Te kayen ruhi kam chimla nuat ban plahi la ka jong jing iye ha uben. Tikene kapur kelong piwan ban le yu hang ni. Bat uben uang bangla atkan palat bat ngam don jing bam yang te wan ban bam. Te kayen rohi kala lek thia no. Bat hadien kata on dalam step kayen kelapen i jing dom bat kelabe no ya u ben ba un lek pai no siapo China. Ba kani kapur kayen keladon ya kata jing sngo bat kelas sngo sik thang ba kamen siam ba kam nur rohi pat ban plai ke jing ie ya uben. Kani kapur uben ru sa thu ba kayen kadon ya kata ke jing ie ha ya u tang ba kam nur pat ban pla. Te kumta hingila iru hiba uben la poise po China bakani kapur ni iru hiba ukun jong hen la dep ban le ka surgery bat la yos ngo bha ki skor. Bakani kapur ka hen kan si jong uben ruhi kala kemen bat klas ngungu ke jing bah jong uben. Te kat ba uben udang don China ula trei nu kamru ukun mau be ke yen. Bat kumta ula dro ya ko we ka dur bat ula pha ho delivery ban para ta ka dur sha ke yen. Bakani kapur hi kayen ngi i bak kemen bha bakayo ban receive ya kata gadur na uben ban ngi i hi ba udro phang kayen bakadangar met bat mau bakani kapur klak men bha. Te kumta hadien chi benai ba uben udon po China te ulayo kansan ya kawe pun ko na ka Sofi bakani kapur ka Sofi klai thu ba kayen kelajar ngai bat kam tip sha ba ka kadon. Bakani kapur ruhi kelalong ke jingwat haba bun kilat kelenti ban wat ya kayen. Ka Sofi kelayuti ruhi ha uben ba balai ka ba penlong ya kayen ban lek kumne namar ba ikun hapo jongka baka armet ilahap no. Bat dai nakani ka daw ba kayen ka sung si bat kam kwa shu ban im. Te uben rumah sungsngawi kata kubur las ngosik tang namar utip haba ita ikun baka ka armet idai lang ijong uruhi. Bat hadien bak kilawat kilalap ruhi ya kayen bak lamut ban no iyam. Bat uben ulalej hajan bat ban kro bat kejor bat ban pensnguthu ya kata kejing sungsi jongka bak ladu no ya ikun. Bakani kapor ula ong hatu kisngsi tang pi semo ngaru trai kumukpa jong ikun ngam sungsi tharai. Bakani kapor ruhi kayen kam chim langet bat ula kren susu bat piong pitim ne em bagi bri kibun bhag ba ma de jing sungsi akan ke pertai bat ula itu ruhi ba utah perlok ubahap hak por dang le sky flying ru udai hi uhmen jong u wong hatu pitip ne em ba kat no kapang kam sim jonga habang adu no hi ya men jonga hakapur bangia don kat bat uyap ruhi hak mat jonga tikum ta kayen ruhi kelap khat snguthu jeliu bhai kata ke jing kren jong uben bat uben ula pensnguthu syai bhaya ke ek ebrok khoj chapang kata ke jing sungsi bat ula ongru nadia nang nish kmate nginya long kowe bat nginya don rengkat ya kata ke jing sungsi ne ke jing kemen bangin mat lang dei ban mat tang pi merwe bat lada pikwa ban yap ru ke ne kapur tung ini yap lang tikum taw la kedum ya kayen bat kani kapur ula rengko jerain syapuk rit
Te ke Sofi habaka I gani kala kendit ndre kam tipat ba uben laki lupai ke persyut ba hadi tu kene por kila I ba kitai arngut kila syong daga persyut ba kene ke por uben laong yen tu pej se syapo kanu gejing itenat jong ka pertai ndre ke yen pat ke septiang ba ba yo ke hap ini ke por la pas ngutu ba pitip ne ya ke jingyap te bun ki brio ki ba tiang ba hi ba kinsim ya ke jingyap bat ne ke por ke yen ri kelas ngutu bat kala don kemensiam ban iye ya uben bat hadien kini ke jingja bro kayen bat uben kelas sarang karangkat bat hadien ke tukene senempat ngi iri hi ba kilayo sendan de kikun twin bat hakane ke por kayen bat uben bat kikun jong ki kilai keben sikade bat kane gru kade ke film kawa itenap ha bat kejinya tukana kebalalong happy ending tekulish bun prolog ke film bat kejinya tukana kalakut katu dengan sekendupan next